Mabun problem ke say wo pa ye sika sam because adwuma munye se say me tie me magazine ni me sua adwuma first no suna adwuma timi ba mo onye be kan ba nde no mabo na akosoro because of say duty na aben na apagya mu nti no inja na first no fa be 5000 and that ma hura bro over 200 million over 300 million nti ka ne say kura na pa nye sika na waba be ye na ma wanye sika no be dey tu me no ka say December yam rent awu me here sika me kwa kwa and sika no wan nti e be sra ben so won den wongu no mamumaye se ne be ba benya adwuma no bia ye because of so do no bob from na so be ka say obetama be yamantene do na apako on ka say ontimi ye de ontimi ye adwuma ana de ba kwa sa kwian pa ye meter light bill no se me no ka say me use fridge me use hwi me de me use me de ma TV ni fan ni bob enso wato credit acha 10 days 15 days na credit na asan because of say meter no unya scan je meter okoje meter ho run process meter ba ko po be ja bo de betuma ka 1005 enu su cross nyame wa do no nya sika se na be won sa be ka meter no nti e be sra ban say at least say den ko no want me see ma nya be internet meter ne do ma no mbo assistant no mo se na be ye boy wo bre na se onya sika ko hand ya wo betuma je wo meter se sen kama ba adwuma yi me duru fe na nka mesom TV na se mesom fa enso su me wa adwuma obi fridge sisu because of so wa ye no nua ne wo de send fridge mu ya adwuma wa ba adwuma anya de odi be di so be du fe na down that bill ka o so ntimi na abonte o so tu that bill nti e be sra ben so wonko ye mbo sa no ma no no be hwa attitude no so se na be ye kwa be nya be anya na say rent we anya be ye den atua nti Akoma famfo e be dam ase na akwanya mu de mai menim se mu de mpanyimfo team platform pa nti mu mfa ntuma no se sra omo ye brebim tuturu mfa duty no because duty no ba form na se anya adwuma ye mpo no se rent nkwa akosoro mpa e betima anya sika to na oba na wanya adwuma ye na mpo ofe wura consider okura no se year 2 years to 3000 kro kwanya sika no ye ti e be sra ben bebre so ondwene mbabu na etikura adwuma de pebia ye pa na nso ya ba ye nyabe ye anu ase de dadu ya sisa na ye tu spa na bi mu tu dami nti e be sra ben so wanye brebim pa ho